Не болды? Мына жердің бастықтары ауысты. Досымды өліп тет жерген ғой, прикинь. Короче, в долг посидеть получится. Ё-моё. Не істейміз? Ана қыз аяқтан мың қыртып заказ беріп тастады ғой. Ақшан жоқ па вообще? Қайдағы ақша жоқ, менде жетпейді. Валить надо, походу. Валить болғанда сен қызықсың ғой. Қазір қалай айтам мен оған? Кеттік деп. Қазір ғана келдік қой біз. Ачу вообще қалай? Әдемі ма? Шикарно. Жарт, не істейміз? Короче, алайық та қашайық. Понял, брат. Смело. Давай. А что мына жерде? Сабында жоқ па не? Не говори. Не то, что сабында. Салфетка да аз ғой, вообще жаловаться надо. Вообще сервиса нету. Ой. Что-то душно, да, здесь? Не хочешь уйти? Прогуляемся? Что он задумал? В смысле? Зачем? Мы же только пришли. Может, посидим еще? Мына қуамы? Соншама заказ бермегенде нормально отыратын едік. Я тебе красивые места покажу. Он расколол меня. Хорошо. Мне надо позвонить. Давай. Не істедің мынаны? Қалай, енді өзің айттың ғой, алайық та қашайық деп. Мен саған алайық та қашайық деп, өзіміз қашайық деп айттым. Өзіміз? Свалим, типа. Вот я да... Янда. Езжай, доктордан асылғам. Ұйықтатады. Кетші! Енді не істейміз? Что ты им төлейді? Сен қайда бара жатсың? Үйге? Қалай үйге, әсенші? Бізден бірге үйге барады. Не істейді ол үйге барғанда? Үйленесің. Мен қалай үйленемін? Екі ақ рет көрдім ғой бұны. Любовь со второго взгляда. Мен өз басымда әрең алып жүрмін. Мынаны қалай асыраймын мен? Жарайды енді бір не қылармыз? Не істейміз ал? Онда мен үйленем. Мен үйленем. Мен үйленем. Мен дейме саған үйленеді. А давай Сулифа. Давай. Мен үйленем. Мен үйленем. Братан, құтты болсын, че үйленейін деп жатсың ба? Қалайсың, Нормально ма? Келинжан, вы кто такие? На кого работаете? Не ғой? Работаешь болғанда Шолпан почтада істейді. Зәмзәгүл сүт сатады. Апаң пенсионер. Мен домохозяйка. Атаң онлайн казино катайды. Енді Айдыным скоро жұмысқа тұрам деді ғой. Тұрамын. Досымды күтіп жүр. Акиматқа тығам деген. Уайымдама, жағдайымыз жақсы. Ерланым айтты ғой, скоро байимыз деп. Иншалла, мама. Келген қадамыңа гүл бітсін. Келінжан. Какая еще Келинжан? Бісміллә.
Поговорить надо. Келін, только без нерві. Ерланның пошкысы ауырады. Сотрясениесі бар. Ты чё меня украл? Ну, я хотел жениться на тебе. Жениться? Да? Я тебе сейчас 7 лет впаяю за это, понял? Это что за пещерные понятия? Ты что думаешь, я здесь буду жить? Ну, это же временно же. Временно? Да? Слушай, у меня есть дело. Вот конкретное дело есть у меня. Что за дело? Ну, там подробно айтпай ақ қояйын. Ну, там хорошее дело есть, я его быстро-быстро проверну, потом Құдай қаласа бұйырса екеуміз переедем. Там деньги бешеные, в общем. Это пока не буду говорить. Қайда кетіп барасың? Қытайлықтарға барып келем. А Валя, если тебе что-то не нравится, я могу тебя обратно домой апарып тастаймын. А? Үйіңе барасың ба? А, не. Вет полотой, я останусь. Да? Угу. Рахмет. А чё, брат, куда поехал? Это секрет. Мне позвонить надо. Где мой телефон? Пойми? Свой дай. Я, Алька, әлі белгісіз іздеп жүрміз. Всех подключили. Амина, что там? Мухтар ағай, это Асель. О, Меня похитили. какие у них условия? Меня замуж похитили. Түсіндім. Сөйлесемей тұрсың ба? Меня реально украли как невесту. Уайымдама. Сені шығарып аламыз. Мы проследили адрес. Я тут останусь пока. Разобраться надо. А что от меня требуется? Вам надо подыграть. Походу, вы теперь кудалар.